abrochire for the whole world dey hwe okay na wotimi afa okay wobetimi aka atan kasam kura aka me de beti ama obi a wotik ni mo pampam ana nkran no obeti ase no wo sa ampa ni bi ni what cheese yese what sani wa wo na kan only we have things we have left our back so for so I say and once go down there people will see as what but who can Daniel chapter 9 now is there what I say but yeah timi bi ase a lack of knowledge and I say penny pen ni yamede man so for chema say abro one any bayi so at me say anka ye ka enkrofo a ekọ bisa agaye susumfo David oye nyame difo enso David ebetu anamo bia no a okọ ebisa okọ sunsum sofo ekoyi ebisa enso ene obi ba be ware abrati be wale abawa bi ba be wale obi be ko ejuma nu onko ebisa enko hwehwe se ejuma na okono aso ebeyeyi amano ana afi hunhum a edi oman no so hunhum eti nsuom se yensu nyina ya sene nyina ntom nyina ayede ben eni obio obeya sofo so atima se hunhum ne nyina eni obio hunhum a ewo mpipom a omunso edi anasa eboa oman no ne nyina eyede ben eni ho ntimi advice anasa futuo mika ama oman Ghana enyina ni se sankofa yenchi na okay Jeremiah chapter 6 verse 16 na osi kojira crossroad so atimi ase na hwe wechi niama titi atimpono osi munye de ben munkofa na yesi yenye de ben yempe enu nti na how eni numi amanie aye de ben abeso oman so mi je o kasemo a wo sititi atempone ensanko yachi na ahonhom mo ti aboten I tell you no mo boa Ghana but enya abosom sem na wo kan osofo ene na abosom sem because abotan no ho atim no what's here go for mumrafi ene no sha atwea on free ho because I tell people abotan here atwea people na abotan ho den su na ko bosu no ewo mu no de ben ha anu se nsu it's a catch you say ahunhun ene niam ewo mu na wo catch you say busu na wo sofo sore ko atwea ekodi ahe ewo ho enso be ba unhu hwie a me chose ahunhun no omu ni hobium nti sofo me pe atie wo kasa mo yia na o ka kire me say enne de ya me na wote hai eye akwanya say nipa bia san ko fatiti amamre no na sofo me pese me bisa na Jeremiah ka kire yan Jeremiah ka but enye nipa nyina so ne wo sa doctrine na yekidi ma me biso asen okay crosser yes cross no na yakobo yesu asen ye mo there was two people omoya konfo ni no be bi bisa wana cross na so omoya sa wana cross na e da yakobo mama mi wana cross na yesu na bi so mama mi wie so me sra mama mi wie okay me sra it's a very nice question somebody asked o Vicentine is me ma ye di hu nkomo na me abi pesa bi bisa o de say cross no na kronfo na ye bo ma se bia so na afi bi edu a Pontius Pilate e ma kronfo a kire no ye bo na se bia mu ho be sa da ne de na kronfo mi ni wa se bia so e na ye di Yesu koye enti Yesu na ye de no koye no sa cross no ne ye hwan mo ne ye bo ma se bia so okay na cross no ho daga ya akronfo mi ni boso emboso
Omo bo mu de no so. I say hotel. Mato ase. Wo ko da hotel. So sorry awoko. Obi so the girlfriend ko room number 13 na ko ye no. Obi so the girlfriend ko da ma wa buy no ho bia sorry. E dey bo make say program mu otu. O ya kwala menhwe. Obi so the your ba ko da ho. Sabe asawo ni ba. Akwa ko da ho. Eni na da. Sabe spell kro tutogu sa ba shiti. So what I say? Bible says saka oni oba da kra say udware ho ansa. Say udware. Na so sabe shiti no. O si sabe shiti because spell bia de egu ho. O so ya sofo. What to cry? What could be a kumasi? You don't have a choice. Your choice is the guest house. Yes. What could that? O ko be shiti no. Obi akoye bi egu so. Oni ni pa do abeda so. You feel. Enti be person bi say sa cross no. Enye fi no me dia ka me say ana sa na me say ale ko so. Akokota. A Christopher. Eso. Ano kata emu yeso. Yemu. So, need people that need a good interpretation. What this? Shade ma me kasamu. Atia ama Christopher ya mo po. Eye asofo teachers a ye de ma Christopher. Hwe adia ne ye din pa. Eno so na emre onyame no ene ne ma Christopher. Ene ne ye din pa eno so na emre ene kwa asofo. Eso fana se me titi haban. Se me. So ala si. Me tin haban. Me posa haban. So ala si. Na we ye se what is happening here adwuma. Na obia oko different church me mba so bia ni. No a condemn. Sir. I don't know say entina ma me bisa se asem bia na esi ho. Na ya confront ye crucify go. Pontius Pilate na dina adwuma. O ma no. Yeah. But na Christo hunting is sa yes. But you need quite comfortable upon a send you like a caddy. Me person be sa chrono assembly another nipa gidi. I didn't have any. I hope can be here. Yami on shout before. Senior Bible no can say the mango or see the mango ni wia mango haban for diabetes. Ni ho no no. So what me say. And so say nipa akwatin sanyama no enyina so atime ase e na sebi o ensem a emfa so bia emma na edebe yen ene se na wo kan ababawa akoda ni mpranchen akofo pulpit platform akoso mic mo sun sorry infa na obenya sa asem no aka na nkasa be yiwo enti what me say now me tie wa over to say won na wo boyfriend ko da na mu dwa mo hu a yes wontimi nkoye worship ewo so sorry I'm talking about I'm talking about spiritual church there be see the chorus is why na ono odwini collection Edewo enkomona ayede na agi nsem na abura de ne tiate so ne yakare se aha ya Attention TV ma ye kokode nkrato ne ba sabri no ye be koso aton komo so na enche ne komo me be wie obema won wo su ase ye Queen University Foundation wo mu ena ma hia for sere wo mu no ma mu du for esere ti sabri me commercial break ne ba obati ase Okay. Yo, avejefo ya kwaya ya ba. Ne America ne se obi hweye programming ne yekeka ne ye ko bi kra ontiase obeka na bi se den kwasesem na asofo egu ene adifo yi omoye me pache mema obunfu na emu ne me pese me ka kire wona se jebre na nya akotre na ma wakoma ento yam na afi te wo ho asese aha pe na benya susubisa aha epe ena benya susubisa so see ye see Tracy Ghana ni Tracy Ghana Ghana be mopo I tell you ni edukuru Ghana sia Ghana be mopo se say Bible ka so se amai be soro wa amai so
ahemfo besoro ahemfo so, and it's happening today. Esi o hwe do ma ahene na o hwe Kumasi tumfo Santeman wura o hwe anobaba ya wodi a ma hu se akwa bi we pagya dade ama na bo macho na o kase obekodoma otumfo ma na kwan no nkodoma na me hu ade me wura ho ye because nipa sa na merwafo ne kumo mu o de say bura na se a no tu na mo ase a o tu mu su keke o se mo mo tu bema ya me kan se ni akoto wado akoto banche ne fra adankasa no ana odokoto no woni mi odua ndi jani awo ye no sai bo mienu enya kasa bema nya wo dade na wapeje peja no ena bema wo do ma afo bedwane o bema ya bema were ho se ne awaye do ma afo enso woni mi ye se won adaka mu woni mi ye wo mboam hwenyansa mema wo ni pabia ne na adawo na tumi eni nkaso tumi ni nkaso o ma chonu ebetu owu o ma chonu a wapagya dade no ebetu owu o ma chonu ebetu tumi ene ana wa amodin misire nya me pa aboma asema nye biem na ne awuka se kro betima to yare bi di abrawo wa hoodin we hwe ho yi enya me sunsun emo me ba bochire yanko yakra ade be kire madwen na aya na nipa ntiase na ye pese waye nyame adwuma chi o kire nyama bi na wo pa nyama bi enso ye koyedi baba se Ghana asofo ankasa so obi yesu so asofo a ebi ntiase ede pa na ma yehu se we yesu so ya so ena we yi Nyankopon ti aso dem aye kwa echi a I want to tell you asem papa say bia makopa nti kusa so dem e kwa Nyankopon be tell good evening good afternoon no makopa presby so oti ho makwa apostolic me tell good afternoon na makwa Anglican good afternoon na makwa Methodist good afternoon makwa bia Nyankopon yesu no hu anase yesu no hu na mani Onyamidi for him say asamna mpo waka ma atiefo etie no ma ansem Onyankopon de nya de obeba asoda bia mu akoto no wakotia no tu be ko no be ko akoto ni odi na gina ho say na si ana elu ono no si nyame de na si ono nyame ana elu nti say no kra e ono ni nyame ntamasa na Bible mpo me ati asese osoro na asoro bia ni ho Bible ya ye nyina ye ya fe ya ye de suma urade a ye de ebo ye ho bre o se heaven wo no asoro bi ye ye jedifo na wo ya na jenkwa Jesus Christ so be share ye nkura bi o se emma ma comment tutu se obi di aduro so nyame se obi di nyame papa so nyame se obi se on so nyame kra emma we mu abem na mo nchi Nyankopon di na mo nchi me Christ a me na mo kasa nsumi na meje fie wotna bu pi sente sa aka me maha na me meka nkyere na me koi nkosiesie baabi ama woma ombaji mi edi ana meja na edi se mi wi a maba nti asoda mu de masa ye nkoto ewrade bia wo ho eye pesem kuminya ne suatra na ma asore no ayi bebre say ya see ehwuma ye ka asore a anka asore asore so mo tumi ka so omo twema so ana mo nkremu sore ani Kristo so atase na nkremu sore na nka sakra no ma mu se efi Kristo because ye nyina ye nanane Abraham inti na first obatia nkremu fo na kra ma ja because o mu use Bible inti onyame de na so dem wo ye nkoto no ho wo ba me ma so dem anko matu nyame but onyame no o yesunsuma wa dwene ene wa koma ene bujeti ne de so no nti se wa wo se ba mi ame no te mi mie ma sori te ni ye sam no do so mi mie ma sori
I am Mozama, sorry, no, my family, Marco school, maybe Marco course, no, the Marco station. Town son, yeah, transfer. Me personal, sorry, you're my son, sanity. Enti Mozama, sorry, no, to me, no, now, into Mozama, so for a deep for, only me, or my team, so fortunate, no, only say, me a software. Mozama Nibia, what to Cremonibia, Wataminka. Onim anawa humidano, onim say, me a software. Me a sorry. The Mozama sorry to say school, Maternity school, school nadi. Na, me could be. The battle put him. Enti Mozama sorry, na woka, Ubisama send me. Ena, me born tofa, pena me brother Ben. My better what my sins to say. Ghana e Mozama na mpemfo Ghana no wo nim this obi a washada so as I say no be can say as no ntie da Kwame Nkrumah na obeje independence ma Ghana na down for no bokosua tafre ba ko pe ene Matapori Moses kabiem edine ebo edine de me Canada Matapori Moses Kwame Nkrumah na Matapori no osoro kasa Matapori no me fan say Greek kasa Greek kasa wo niama me kansa say twase etiefo etiase Matapori no Moses be baka say ye frɛ honhom bi etine ayama me pese etiefo madofo no mahwefo a ehwe no etiase ehu say Matapori Moses no Greek kasa osoro kasa That's a toss. Enti, ono no ne Kwame Nkrumah ben nantiye. Enti na Matapori no ono no yesunsumini odifo awade Ghana penfo tiemi nim se Matapori na di Mozama soko abut oyo ben fankasa. Papa yi kan asem se na Kwame Nkrumah mpoko ne nchen. Kwame Nkrumah chiri no aben bi abetra Ghana kunwa so da okọ ne nchen ana okọ Mozambique. So atase. Yen papa nyame fa okrasi Lawrence Lawrence never betre say Ghana omanya emu odin omanya Lawrence Mozambique otu nkrofo so on Mozambique etina Lawrence won di wakanya ba so atiase enti Mozambique so no enya kokwa ma sori Mozambique so enya bosu sori sunsun asori nyame de baba sorry Matiefo no omoso ya sere ya Queen University Foundation oma ahia fo ne bobrohu fo esere na wode abadaye ne ayemhihie na wode boa sa bobrohu fu na be baba ko a ono onibiti mamme Frank Naro o Agape Frank Naro o Agape Uptown and Tem Naro wo papa me na wimiti why kama ene ba bisia onyame hira Frank Naro onyame okese obi bia pese wimiti kama we free obese free remedy sabri wo pese wimiti na we guy ko Frank Naro na wo Frank Naro obe guy afa papa ma wo ka sembi na ehono so ayame kese kakra mo Matapori Moses no ye kana ye chese se e osoro kasa no yes wo sa me kasa papa Lawrence kana muzando ho ono di wa kodi aba nya trasa na me ba me amisi hei medika ache mi subai kakra eni be bia mi free kakra na aya na obi peso ofa ni pabi se nwa ya waso pebi omode omotaka ma na kasa omo ni tumi correct papa e pebi sa so